Good evening, ma'am. Ma'am, I give voice audible already. Comment section da audible oile hena confirmation message thana ro ma'am. Ma'am, voice audible or bro. Sound fazana tar bro. Sound fazana tar gadi. Comment section da audible oile sound tar hena confirmation pin ro ma'am. Okay, audible oile hai ko. Odi ma'am, ngasi di success method tawji ko. Success method tawga loina na akoi 100 method chu yarokani. Dugi chu matakta ratio method chu yarokani ko. Karam question type ta karam method sinagani haibdo ngasi nei si ko. Okay, dudi ma'am. Light to sinaro ko. Orosi. Oi ma'am, koin to ji maths foundation course ni ko. Maths foundation course for all exam ni ko. Any exam ki damang preparation to isin law candidate khudi mak loina kana gani ko. Angni birbo iro nursing assistant boiro NTPC or CGL or MTS GD phase 13 railway bank CPO CDS CSET exam khudi mak haiba tare. India manung da conduct to exam khudi mak loin yare ko. Koina to riba maths 0 to hero ni ko. Basic level foundation dagi horaga high level for yongna satna mo ji ko. Do ma'am success method ni ko to duise. Success method che zorak pam di tawgrab ni ko ngarang. Yengsi. Koina percentage che makhala ni sui hai gre ina. Percentage se makhala ni sui hai gre ko. Percentage makhala ni je kari no hai matamda amana araiba percentage value. Example da 10%, 11%, 15%. Sumain araiba percentage value chatlagadi kari method no hot kani kari gumba percentage value je mixed number da piramba 12 half percentage 7 whole number 1 by 7 percentage 16 2 by 3 percentage sumaina percentage value je mixed number da piramadi kari sinani aina haiki comment da hanero class hore di kari method haiki ge no khangadi hanero aina mamang takramni method jingje khangdrabro karam badar ratio method no karam badana success method no khona panduise arubadana ratio method are araiba organa kai tongni hai successive method habni ko successive method aduga mix oibadana sumana mix number da pirambajina ratio method hai ko percentage mix ta piramadi ratio method chena khwaidi ki hena base oi haba ko ado ma'am successive che ani tang percentage ani piramadi successive che yam nungai ko ado percentage che yama agadi mari ga sura agadi amu hingale amu hanthare kana mari gumba sura di successive hot paji nungai rakta be yaiba aduna ratio method chena di khwaidi ki base method oini ko simadi keep in mind ratio method chena khwaidi ki base method ne ko base method che ratio method ne habsi ma khangu masing bu hek yama ba masing bu hek saura ba mayam lak pan ga da bo ira ba ratio method chena base hoiba odi ma'am successive method che yengsi ko kain hoji e to problem mangre yare mangzara junu hoji e to problem mut kre masana odi ma'am successive method che yam kam oina hoji ko successive method che irai labani ab rule line ain haibaduni ko successive method che ma'am percentage che a% hingatle b% hingatle hairo ani moksi hingat panga to oire khalo aduragidi magi formula je karino a plus b plus ab by 100 ni ko laiba sign je moi gi sign gi matung ile ko plus already plus ni plus ti plus tar a ko dumaina sumaina lak pani ko odu me am ko ni sinai se plus ti plus tai habajini minus su plus tai ko sign je manara di plus adum tani duga sign je opposite oiraba minus ka plus
plus ka minus ka sumaino already sign je negative value tagani have ni ko sije mamangi class ta ju high khrabani ko successive puthok bagi method je asam ta tauji ko 10% ga 20% ga loina plus value logi ko 7% ga 8% ga odi ma'am akhoi remind tauji ko recap tauji ba odi ma'am sidi kamai tawi 10 plus 20 plus 10 into 20 ko 10 into 20 di 200 by 100 ko di kya tare 0 kang nare ko 30 plus 2 di 32% tai ko okay chume flash na re ji chume ko 7 gate ka di 7 plus 8 lai re 8 7 are 56 ni ko divided by 100 ni 8 plus 7 di 7 to are 14 15 15.56% tai ko 100 na 56 divide or di point ani nam duni na sini ko adu di ma'am khoina chorak ma sidagi wakal da kainom lakpa hormani ko point gi matung da lai masing je multiply tawraga tarak result na hedo khange ko adu ga di ma'am 4% 7% 9% 10% ko moigi successive putuk jeba plus nga to ore kandani ko khoina successive gi shortcut pandu je shortcut ni ko khoina to du je ma'am animak sign je plus ore kandani khoina shortcut je pandu je ko sigi shortcut ji yengsi entudi masing ani je plus to 7 plus 4 di 11 tai ko 7 4 are 28 so minus samna plus to work value jina mamang da thamba aduga multiply to bagi result sina maning da thamba ko adu ma'am multiply to bagi result se point gi matung da place ani khata thamdoi ni ko ahen ba place to di mamang da plus to dui ni ko adu yorok yani option sing di yorok kani ko yorok kan da khoi yengsi ko 10 plus 9 di 19 ko adu ma'am 10 9 are 90 ko 90 hydra jo 9 mathan da irju hai ko 19.90 ni irju hai 19.9 harju samane ko sidi 19.9 ga 19.90 ga ani je chamani ko adu ma'am mathang gi je hanan ro kya tarage 12 plus 2 di 14 le re ko 12 2 are 20 ga 4 14.24 yare ko adu si khangadi shortcut ma'am sadok pe yare ko shortcut sadok na ba yengsi ko practice ta fan ta hoje ko question makhal ma'am ko 1% ga 2% ga 2% ga 4% ga 1% ga 7% ga 2% ga 3% ga ko mayam to ji ko 10% ga 20% ga noi loina hot pa hobu yare ko ai question e bane question e loiraga solve taro ke idi 20% ga 30% ga 10% ga 25% ga 11% ga 12% ga ko question ji hena to ji ko 4% ga 4% ga chamana ba ko last na 5% ga 5% ga 6% ga 6% ga 7% ga 7% ga ko main chat pane do di ngasi ko kamain solve to web do 1 ga 2 ga di plus to di 3 tare odi ma'am 2 1 is 2 ko adu point gi matung da 0 half ka 0 ma happy je kari no place ani le hello have ni ko ida 3.20 and ibia di ko 3.02 okay inare ko mathang di 4 plus 2 di 6 ko 4 to 8 ne ba ko adu 8 tang thamba ya de place ani eu have ni ko adu ma'am sida 6.80 je point gi matung da place ani kau di ko 6.08 sidi point gi matung da place ani kau 100 divide to bo have ni ko place ani have ji de yong sida khango ko 6.80 oidom nate 6.08 ogidam ni ko se tips and tricks ni ko lyric kum da yauro issue kum ba wai ji di ko adu ma'am atai ji loi men manga mani ko 7 plus 1 di 8 7 1 is 7 8.07 8.07 anan thongam tiboi mangang okay 2% ga 3% ga di kya no plus 35 tare
3 2 r 6 5.06 ko 56 nate 5.06 ni adi myam 10 ga 20 ga di 30 le re point 10 into 200 10 into 20 di 200 tai ko myam si di 3 digit ogre ko point ga matung da si gi 2 je som kanda transfer tor kani plus to bone ko si di 32% type si na type amani ko koina multiply tor ga tarak pa result se place value ahum suraba odi myam place value ani tang kha amaga ahen ma transfer ta u habani ko odi myam 20 ga 30 ga di 20 plus 30 di 50 tare ko point 20 into 30 di kano 3 2 r 6 0 ani 600 tai ko odi myam ahen ba 6 se som kan chalo plus to 56% ko okay nga sai 56 hai do summe odi myam si mathang mui la si 20 plus 25 plus 10 di 35 35.25 10 r 250 ni ko odi myam ahen ba tu je som kan da plus to ro 37 point tare ko yeah odi myam mathang di 12 ka 11 ga di kya no 20 ga 3 lai re ko point 11 11 r 121 ni 11 12 r kya no 132 ni ko ahen ba 1 se som kan da plus to ro 24.32 lai do ya da bro myam sibo comment section tappe da myam ya da bro sibo yarang mani khale da 24.32 w bandana devi de answer chume ko si singji into toba plus toba asi khatani ahen ba ambu yaw di ko odo myam khoina exam da question hot ma matam da successive pan matam da masing je mayam soigan mani ko si je and 1% 2% ka je single digit oiba sing je multiply to the single digit ta ba sing je 0 hapa je hekta kaw bane ba 0 hapa je ko duna 0 hapa je maru oi habagi 0 yaw ba sing je aina pin point tawraga khanghau na ba haina nainari ni ko ahen ba tam amamam hilak pa je place value amamam hilak pa ji ju plus tawgadabani hamne ko odi myam chamana ba oiragadi kamai tawi 2 times 4 to r 8 ko 4 ki square is 16 8.16% sumain chat pa ko 5 ki 2 times di 10 5 ki square di 25 irai lai ko chamana ba ji irai lai bani 6 to r 12 ni 6 is r 36 7 to r 14 7 7 r 49 ije myam koina compound interest kumba simple interest kumba holak ma matam da compound maruina sigi successive chi yam kan raktu je compound interest ko compound interest se noina yam lu yena khanba calculative ba topic am oiram ni ko compound interest ki question sing je smart approach na yam line hotorok pa yai ko yam line hot pa ya ba se successive method je sin na du ne ba ko koina jik pale je successive method ne ko compound interest ki habi chapter je sigi successive method se hairadi compound interest ki question angkhai mi lai rakani ba ko angkhai ma ni ko loin na te duna smart approach se akoina jik ami bu chapter je percentage ne haina noina mirai ba to gunu maram di chapter khudi mak loina percentage na holak tu ni ko arithmetic ki chapter 10 mari trauma chapter 15 16 lai ba se chapter khudi mak loina percentage ama di ratio gi rule sing ji sin raga loina hot pe yai ba ko aduni yamna kwai di foundation maths ki kwai di basic oiba zero level dagi hogi hardi percentage de hogadam ne ko odi yare myam question da hobu yare ko hoje ji akoi practice to wi question ji yam marang kaina to gre ko question da irai lai ni hojik de yengasi myam light to the real de light to silo ko no kya no ji yengje 102 yengi ko live se mi sama ga ni yengi light khara to sinaro light 43 lai ri ko light ka mi masing manan ji ko the price of Redmi Note 9 Pro Max decreased by 10% and again reduced by 10%. Find the combined decrement in total price ko hanta ba hamni ko ahan bazu 10% hantare ani sub 10% hantare ko odi myam koina formula pan gi do plus plus kini handakti minus minus ngatane ko odi myam minus 10 minus 10 minus minus ti ke lakani sign plus lakani ko 10 10 r 100 ni ko divided by 100 ni sida sign section gadam ni ko question di irai labani plus minus sign the chena gi do ni ko minus minus ti plus ni 20 le ko sign di minus oi ni ko si khangadam ni plus 100 100 ka adi
amphole hodre zero ra मैम 100 ना 100 डिवाइड तौबजे कक्नगरे amphole hodre zero tare haduira सेम ता हैनरोने मैम नैना कक्नबजे कक्नबगी रूल जे अइना zero ताय हेरेबा 100 का 100 कक्नबजे 5 का कक्नबजे पुलप कक्थनगरे लेहौद्रे zero तारे हादुरा 1 हैनेरे को चुमे 1 तादुने डिवाइड तौबने हैबा कक्नबजे मखल नि लेको 5 -5 का +5 का जे कक्नबा हैने लेको सिदी खाइदोकनबा लाक्तोनि सिदी zero तायबा चुमेबको अदुबु मथक मखा का फ्रैक्शन की मथक मखा लेबिजिदी कक्ना मतमदा 1 ताइबा क्वेश्चन दुने को क्वेश्चन दुने आंसर होइजे सिदना रिमाइंडर दुने आंसर जे को खेनबजी खंगो को आंसर इन हाइग्रे प्लस माइनस की दी आंसर जे सब्ट्रैक्ट डिफरेंस तो ओइद्रो माइनस की दी डिफरेंस ओइद्रो डिवाइड की दी क्वेश्चन ओइ हाइद्रो तो मैम सिदी +1 लेरे को -20 +1 दी -19 दारे ऑप्शन नंबर ए यारे को मैम ज्ञान तादब कनाम यरम दो मानदे नोइने सिदा साइंस की सिदा हपेन नो ज्ञान तारम दब समन यरम बे को -2 का -2 जे क्या तानी हरदी माइनस ती प्लस ती तौरनी बा ऑपरेशन दी को अदुबु साइंस दी माइनस ले होनी को सि खंगदबनी को अदि प्लस माइनस से सोइदनम नेना येंगसि को -5 का +3 का हेरो योंग सिदा माइनस प्लस निको माइनस प्लस ते माइनस तौरे अनि जे माइनस तौर kan 2 तारे को असोबुई साइन लौनी बा असोबुई साइन जे माइनस को सिदी अनिमक साइन जे माइनस ओमने माइनस तुम लौनी को 5 -3 जे माइनस तौर को 2 तादरा साइन जे प्लस ताजे केगिनो 5 की साइन जे प्लस ओइद्रो अदो की 5 की साइन लौबने को सिने माइनस तौबगी टिप्स हाबो को बेसिक लेवल दा कुमथारगा येंगबने को नोय माइनस ती प्लस नि साइन दी माइनस ओइ हबजे साइन जे को येंगो को सिजे मैम साइन जे असौबगी नि को असौबो मसिंगी नि साइन लौरि सिंगे अनि जिदि अनिमक चाव समनै दुना साइन जे माइनस दु मोइबने को क्वेश्चन नंबर 2 the price of sablon increased by 20% and again increased by 10%. Find the combined increment in total price ko combined increment ulap ta kyam hingal le hamne ko odi मैम 20% hingal le odi मैम 20 ga 10 ga natro animak plus plus already shortcut pan bere 20 plus 10 di 30 20 into 10 di 200 ahen ma tuje somkanda jump toro 32% tare ko option number C akoina example do hotpadi yaugre ko example hotpadi yaugre C question jidi मैम क्लास से कमाई तोगे क्लास से नुआई खलदी लाइट तोसिलो को लाइट तोसिलो 66 लाइट दौरे को हजिक 106 एक्सपीरियंस ना क्लास येंगी को लाइट 67 योरे अदे मैम नेक्स्ट क्वेश्चन द लाक्सी क्वेश्चन नंबर 3 the price of beer shampoo increased by 20% and then decreased by 10% को अदे मैम अखोगी असंभव फॉर्मूला तो पान बिया रोय को प्लस का माइनस का लाए दुदी क्या हम हिंगलिनो हंथरिनो हाबजे खंगदे पुथो हंगने को अदि मैम 20 जेना प्लस ओइरे 10 जेना माइनस ओइरे प्लस माइनस ती माइनस तारे को 20 into 10 दी 200 by 100 लेरे को ककनरगा प्लस माइनस तरोगा क्या तामनी यंगसी को 20 minus 10 दी 10 minus 2 तारे सिदी 8% को 8% की साइन जे प्लस लाए को 8% इंक्रीज 8% अनिमक्ति यावी को अदुना सोयन बेयादे अदो खोइना परसेंटेज सब चैप्टर जे नोइना करिमबो हेक होटप सोइरे के खलवा होटप अंक जे होटप सोइग्रबा साइन नमा साइन सोइग्र आंसर दुम यरमगनी साइन जे प्लस nga तने न खलग होट खरे खलो 32 तारमनी बको अदो 32 जो ऑप्शन जे हापिजो 32 जी जो करम 32 नो हेंगलेरा हंथरीरा हाइदो सि खंगदमनी को साइन जे असोबी साइन को प्लस लाइजे यारे क्वेश्चन नंबर 4 द लाक्सी अदे मैम सी क्वेश्चन जी उ मतमदा करी मेथड पांगनी हाबदो दुआना हाइनरो मैम क्वेश्चन जे करीम पाबा होद्रिंगन क्वेश्चन जी उबदा करी मेथड पांदो माले मैम करी मेथड पांदो माले हाइनरो मैम रेशियो मेथड ओके क्वेश्चन जी उरकन रेशियो मेथड पानी खंगी जी करीनो मिक्स नंबर यावेबको मिक्स नंबर यावदी
ratio method pangani hai ko. If the price of a movie ticket increased by 12.5% and the sale of ticket increased by 8.5%, find the percentage change in income mai ni ko. Whole ama leire khalo nangi whole jida movie ticket masing ticket ki price hengat le. Aduga ticket ki yon bagi sang ji hengat le ko. Ticket masinga yon bagi masinga pullaga koi income je lakadni ko. Koi cinema hall ama leire khalo. Cinema hall ki income je karino. Ticket ama lupa kya pi habdo. Aduga ticket masinga natro. Ticket masing kya yo le do. Sale of ticket hargi ko. Ticket masinga ticket amagi pricing je. Ani je multiply toroga income je generate torokani abji khange ko. Si khang majini mya. Price leire sale hargi ko. Last an income je I e rege. Maram de ani sidron e grebe ko. Mayam piram percentage value je fraction don thok cheba. 12 half se standard percentage value ni ko. Table de yaw grabani 1/8 tai ko. Hengal le ham ni ko increase adi plus hapio. Aduga 8 half si di yaw di ko. 8 half ki value di yaw deba. Ode mayam si sadok si ko. 8 to 16 plus 1 is 17 ko. Divided by 100 khatana te 2 yaw ko. Divided by 200. Hengal le ham ra si jo. Hengal le hai ko plus si jo plus ni ko. Sign ji swen ngano ko. Ode mayam itho ji ko. Hanigi old value ga new value ga ko. Old hai gira original hai gira chama nei ko. Yong hanagi price se 8 or mane ko base value je 8 or mane plus 1 toroga ano je 9 on gre have ne ko ratio je dagi yengani ko iri ji ko sale je ma'am hana 200 yolamba se minus 17 to 200 minus 7 minus nate plus na tro sale je hingali have ne na odi ma'am 217 lakani ko odi ma'am income di kamai lakani price into sale na tro 8 to r 16 Jadi 7 9 are 63, 6 in hand, 9 1 is 9, 15, 1 in hand, 9 to 18, 19, 1953 lagi ko. Change to riba sang je percentage ta kya nu hangmuni ko. Kena ba sang ji ho 353 tar ma le ko. Ha ne value di kya no 1600. Percentage to already 100% na multiply to ro loire ko duga. Yang si 0 ani kak na re ko. 16 na divide to hamni ko 353 da 16 na divide to ba 16 to r 32 tigi 3 lai 16 to r 32 1 lai 0.0 adi myam divide to bu yadre 0 ngula ni ko 0 adi 22.06 22.0 laktro option je option number d ja si jo 22 di lai adu bu divide to bu yadabagi 0 kare ko aduna option number D ni option je adu ke mati close oi ko minus positive ta du na tro minus se positive ne ai minus se positive ta idu di minus positive kin meaning je noi khangdre minus se plus to bagi 4 ta wi di operation da 4 ta ni sign ni minus oi ni have ni ko si class 2 3 da tamba rule ne ko kone pi ngai da class 2 3 da tam gi ba plus minus ki rule ne ko sida di soyelo no aduga kari gumba question je kaya yograge okay question number 4 yore ko kari gumba percentage value je x% je hengal le a hare ko or amagi price x% hengal amuka x% down chat le have je mamang da high grabani ko percentage value je hengat paga hantha baga anima hengat pa natar anima hantha boy di ade ko ma'am anima hengat pa adu ready koin formula ha je pan be yaroi ko anima hantha ba or ju formula je pan be yaroi percentage value di chamana ba amu hengat pa amu hantha ba torokanda successive ki assembly formula amatang lei ko x square by 100 je si pangani ko ado si na ba yada ba matang ji join hairi ko ado plus already sum tingsina baduna point gi mamang da lerani aduga multiply ta udana point gi matung da lerani ko sigidi assembly lei ko aduga anima hantha ba ji assembly leite ko si khanga davni ado mi am next question laksi
Question number 5. Income of Salman Khan first increased by 8% and then decreased by 8%. What is the change in his income? Mane hingatle matang hantare adudi ma'am x square by 100 niko. 8 square is 64 by 100. Sidi kya tare 0.64 ko. Adubu decrease adum oini have natro. Formula da 0.64 decrease. Option number B for bahubali. Ako hajiki asambada niko. Question je panbi ani yaro have je khangdam niko. Plus minus or kanda minus plus or plus minus or jo samanar kanda yai ko. Plus plus already ade minus minus already ade. Percentage value jidi equal ogedam niko criteria mane. Si minus x square by 100 se pan ge have taragadi percentage ani do equal oiba mathok tai ko. Aduga sign di opposite ogedaba ko. Sign opposite oiba. Sigi criteria ani je fulfill toro matungda x is minus x square by 100 che pan bi ai ko. Aduna tips ama natragna trick ama sina baje magi adi validity hai tare ko magi extend khara leiba ko yaba yadaba matang ji ko. Aduna kai po yai kai po yade habje si khangadam ni ko. Si khangmujina kari kane akoina dum successive ki rule du da dum hol bu yai ba arrive ji di hena line samna ithokpa yai habje matam khatang ta ju save tong ni na second ama ta ju save tong ni ba. Aduna exam tharak matamda pung amagi manung de question sama tharak matamda increase over di tawkhre increase over gi myam tawro dudi increase over gi tawram dabra ne han magi thak pada increase over nga thani si de example pi ga myam tawrije adi question oina tar thira di trying thoi legre tra mari tra nga tra truk tra te trying pan question trying pan tawgi go chamanare increase ki di increase machine gi loin tawgra ji di question trying pan increase ki loiraga mathang lai ne. Question number 6. CHSL question niko. A person salary mi magi thagi salary se was decreased hantareba by 50% and subsequently increased by 50%. Amu hingat le. Odi ma'am by how much percentage does his salary increase or decrease? Odi ma'am sidi square ham niko. 5 bar 25 0 ni le divided by 100 ham niko. Minus sign lakani ko. Minus nandum ngamni hamni 0 0 ka kare 25% decrease yaobra. Option number D for the option. Topic khudimak sumaina tapna tawbadi yaroi Rajesh namai rapam na haije sar topic khudimak sumaina tapna tawse hamni ko. Chapter khudimak ki basic neba percentage se aduna khwadi ki basic obesity tapna tawbani ko. Aduga atai chapter sing taw matam dadi speed hap ka lagte yaroi exam da dum tapna hinagradi yaroi ba basic sida tapna haigro basic se hairadi atai di plus minus divide into calculation gi speed la ani calculation to 1 is to phajana phabiro aduga square cube phajana pharo plus to minus to divide to into to je khara thuna to ngamo kaknabang thuna kaknabang ngamna hono ko adu radi lon ai loini ai ab pan ba loini ai ab pan ba ya ba question nga tani loina successive method ne khona ngasi toije topic che adubu mixed number part oria kan successive che pan ba ab rule loina pan ba ab rule pan bado adudagi hena samme haba ab rule dugi ab rule pa lo basi je minus 50 plus 50 plus minus minus ko 2500 divide by 100 ko si de minus 50 ka plus 50 kakna greba ab rule ne basi je ab rule ne basi je si je ab rule ne ba sign ji mana da bagi kakna gre haba mamang gi tamani je मैम क्या अंतर है को पुंग खल्लु नो क्लास तो नहीं है तो पुंग हंग नरुई जी को पुंग हंग आदि क्लास तो बनवाई थी को नेक्स्ट क्वेश्चन लाक्सी क्वेश्चन नंबर 7 एक सैलरी इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%. व्हाट इज द चेंज इन सैलरी प्लस का माइनस का अदो दी फॉर्मूला पालो 20 स्क्वायर दी 400 divided by 100 minus ni ko lakto je 0 0 ka 4% decrease. Option number A. Kaino sida B hana hari sibo B haiba yati ko option increase oiro yes plus ka minus ka la di matam chu pada formula do minus x square by 100 habni ko plus minus te minus oibani adu gi ni ko lai je minus na ngamme ba question number 8 lakse a number is first decreased by 28% and then increased by 28% ko decrease tore ahu hengale sign je opposite ore ko
adoni ma'am assembly do pan di ya doini the number so obtained is 784 less than the original number find the value of the original number hamni ko dodi ma'am ani ji saman amne na minus 28 into minus 28 ani ji square tawro aduga 100 divide to hamni ko 28 square di kya no 784 ni ko minus 100 divide to di 7.84 tare minus 7.84 ne ba adubu question ji da masing ma pirame ba 784 ha base ko ji keno original number da gi phangaiba number jina 784 whatli ha ba ko whatli ba value je percentage adi kya ta hai 7.84 ta hai ba ko sidi sign ha poi ko percentage ki sang do kya no hang mane ko odi ma'am hang sidi find the below original di matam chupada 100% lo ni ko percentage ki tam da base value je original je percentage tam da yengadi 100% ogini ko odi ma'am sidi sina sika adi 100 tai ko 100 into 100 ti kya no 10,000 is the correct answer ida pa leba trick se kari no hardi given question the given value piram draw question the given value piram ba 784 ba given value ji khoina percentage ta calculate to reba ko given percentage ko given percentage chamana ba value je chamana ba value divide to bani amana exact value ba amana percentage tam da lagbo question da hangji kaino original number question da hangi ba value je question na pa mi ba value je utho ke hardi uthoi ba tam je multiply to bo ko sine tip size si je unitary method ni ko aina ahan ba class orientation class ta amadi percentage ki class 1 da jo loina high gram ni ko unitary method ni ba palaje given value da given percentage value na divide to ba aduga hangi ba value na multiply to ba sini ko sini mantra je question hot na bagi yare andudi next question number 9 laksi kari method pangani hai to mayam comment hainero option je mange kari method pangani mayam question number 9 je kari method pando male question ji uba dum khangamani ratio method yare ko so maine khuloi ra kandani ko question je ngamak to je exam da increase hai plus ko decrease hai minus ko 16 2 by 3 की percentage value je table de yahogre ko 1 by 6 ne adugo increase hai plus ko aduga 7 1 by 7 की percentage value di kya no 7 1 by 7 di 1 by 14 gini ko decrease hai minus yare dudi ko original number ka hani ki original number ka new number ka sangdam na ji ko original value ka new value ka 6 or maje 7 on grave ko price of rafael gi ko jet faida do ne odi myam 14 or mase minus 1 to di 13 owing re having ko yare dudi myam total change in price yam khenab no yeng ji ko left le value ka right le value ka kakna ba yai ko si ma khangadam ni moje ratio ngatani oi de le value ka rate yeta le value ka kakna ba same side ya de ko 7 na ka yabra se 7 to 6 to 12 13 ko kya khene ama khene kya gi manung da 12 ki manung da ko dudi me 1 by 12 ki percentage value ji standard over percentage value ne ba khange ko 12 ta gi 13 ji hengalak pra hengale ko option number A option ji da hot raga ju 1 by 12 ki value je 8 whole number 1 by 3 ki percentage value ne have se khang da ba yai ba ko standard over ina table pi di yaw gre ko adu khang raga ju option ji yeng matam da none of this hare hengat chu hengat change tau de ju hare hanthai ju hare hengalak pa ta dro 12 ta gi 13 di hengale ko hengalak pa ibo option ji dum oi de na tro question je 12 ka 13 ga u matam da answer ji khot pe yare maram di yaw de ba tai option ji ko adu ba value je adu ba none of this yam na maru oi ko none of this je value je 1 by 12 uram dra di 1 by 13 go boram di percentage se taroina adu ni ko none of this habi je option khudi mo loina maru oi adu value je unchange taraba 12 ratio 12 kana 1 ratio 1 kan tara di no change ta duni ko answer je yare next question da laksi ko question number 10 sida ma'am SSC ki phase 9 hai je andak sahi lakpa exam da di phase 13 ko ni ko phase 13 ne exam je 10 pass ki jaw ni 12 pass ki jaw ni graduation pass ki jaw ni ko SSC na conduct to exam ni ko hari ba exam asi SSC ki laiba sarkar gi department ma'am sing ji gi awat pa post sing do menkhat na ba korok pa post ni ko aduna highly opportunity ni ko sigi phase 13 ne exam si jo aduna ma'am yeng si question ji da 12 half yaw di
ratio method parani have the khange ko 12 half ki value ji hoji ki question du yaugre ko 1 by 8 ni ko increase hare ko increase hadi plus sign hapsin biro yang si question para ji a worker has an increase of 12.5% in her wages rate per hour ko punga ma da thabak subu gi chang je hengal le have ni ko odi hengal le have the rate ne ko rate se 8 or maje plus 1 to the 9 on gre have ko hengal le hare but there is a drop adi hantha ko 10% in number of hours work per week odi sayol amada week amada subagi nong mada sayol amada subagi pung masing je thabak subagi pung masing ji di hanthare 10% ko 10% ji di rai lai 1 by 10 ni ko drop har mena minus sign hap kadam ni ko odi me hour working hour ji di hanthare ko 10 ro madi 9 da hanthare hare ko ma kamaina no 10 minus 1 ni ko odi me if her weekly wages ko odi wages lakti na tro ma na phangdui je paisa gi chang duga mana suri ba pung gi chang duga punsilaga magi tolop to phangdui ni ko khusu man hatare wages ti ko kak na ba ya de 18 or 80 9 or 81 ko yare magi if her original weekly wages for 40 weeks de eno hangi je de question hangi if her then the percentage increase in our total weekly question hangi je percentage increase in her total weekly wages magi weekly wages ida kya hingal pun hangune marak ta piri data je kalim changdi akoi matam mang na bi data ne ko 40 hours ka na pi je kasum changdi maram di percentage ta hangadi percentage ki value de dum hot pe yai ko hengal value kan amani ha ne value kan 80 ni into 100% 24 hour 25 hour 5 tab 4 na divide already 4 1 is 4 4 2 are 8 4 5 are 20 1.25 option number A moine pyramid me data je unnecessary data ne ko so maina question ji da matam mang na unnecessary data je adum pi biawi ko koina sida khang da ba tip se kari no hardi pyramid percentage value je ratio ogira percentage value ogira chamane ko ratio na targa percentage value je sidagi hangi value je percentage adum hangam ba percentage ne ko question hangi je percentage value ne hangadi mogi exact value je sang de ba ko sang ba marak te ro kani ko hoina sin na da ba ya da ba adum kan da sang da ay amana di sang oi ko matam mang na ba pi ne ba data ji ko yare di next question da laksi question number 11 mem class 7 wai ta bro mai to ge CHSL mains question ni ko 2019 gi Basir's working hour per day were increased by 15% ko the 15% and daily wages per work were 20% cd percentage ki value je odi magi earning je hojiki ratio method holo ji ai chamani ko ratio method holo ji ai adu bo question ki value je percentage arai ba value piri draw 15 ga 20 ga adu di myam e anima increase ngata sidi myam successive na yam line hot to yare ko 15 ga 20 gi di kaino 15 plus 20 di 30 ga 5 15 to r 30 ko odi ahen ma value je plus toro 38% option number B4 bahubali CHSL mains question yo idi line bu phadre ko second bu phadre bidum hot loi rai tare si question ji CHSL mains tang ni ko mains noina mains ki exam nen hek to loi nu lu dam na te ba adu bu question yawgani calculative obi yawgani marak ta arai bu dum yawgani ko question tang hayam gi sang di dum live ne ba exam khudima yare ko question number 12 in the expression xy question ki tam je algebra ki mong dani ko algebra have di kaino variables yaw bujini ko algebra ha ja in the expression xy have expression jida if both the variables x and y are decreased by 20% percentage value xy de kya hanta du na ba ani ma hanta hem na tro ani ji ki successive -20 minus plus ko sigi square di kya na 400 divided by 100 successive to kya no am hang magas aman draw si dia ila draw option kya tarage ma'am -40 plus 4 minus 36 tare ko odi 36% decrease option number A w bandanan answer yana na answer pire par yang be olin wahing ba mai phaba option number B haje kari gino nang 40 -40 jiga plus 4 ga toromani ya roi dudi minus ka plus ka di minus to we hamni sign di aso bagi sini ko irreliable question the hekte soi biaw ni ratio method no hol ju ya ye ratio method no hol di 20% di kya no 20% di kya no value ji lai di successive chin hin
answer ji thui yabani ratio meter hot ke adum hot pe question loina 1 by 5 angle hantai di minus ko 5 or maje minus 1 to the 4 5 or maje minus 1 to the 4 5 5 are 25 4 4 are 16 aji yong sidi kyam hantai na diyo hot pada mayam changdro matam je 9 ne 9 by 25 into 100 si hot pada matam changdro 25 4 are 4 9 are 36 ani je minus to bong changi minus to ba kai ka amu chang da bi ni ko sari class yam noi ado everyday kuding continue sa bio sari class na improve oi jai akoi na toriba class se class ki routine hai batare ko koi class se Monday to Friday ni ko Monday to Friday class to bani week amada 5 days class ni ko week amada 5 days class ni adobu handaki first handaki Monday numitu di Idul Fitr lebegi holiday ogi bani ko dono ko gi next class se Monday da lakani to Monday dai di class se premium oiger ni ko ay handaki hafta jidi loina mayam gi damage demo thadok pani ko class se premium je mayam 399 khatani ko 399 mali tham gi sigi course yaw matam da 299 gi course na mamang togreba SSCGD yana ko SSCGD na targana MTS ki ko sigi 10 pass ki level gi 299 gi all subject ki course hai siju completely free da hapani ko si makhada pi diba course hai sijina free da hapani Monday day di sigi premium je YouTube ta membership ki through dani ko membership yaw dragadi sigi course yengbadi yara roi ko dona hojik matam leiri ko Saturday Sunday leiri ngasi ju leiri class e nungai ti have don noi decide dum toro aduga class e nungai haragadi Europe pa yare ko akoi ki course 3 to 4 months sangani ko noi gi matung ile tha hum chang ni duria natrangna tha mari chang dur habje sidi noi da depend tawe ko noi gi speed amadi calculation gi matam singje loina noina hegalak pa taragadi ko adi question je noi gi answer kupi da loi khangak tuini ko adi comment loin pari ba live interaction e toise the noi gi khonjel tadar ga noi ni iba noi ni iba phongdo ning ne loina Monday to Friday ne class to duisi class to godom matam aina hare sidi jadi next class ki doubt le ramar ko dudia class e Monday den Friday fok to gani aduga week amada class manga ne khoin siliji ko adu demo classing je ngasina aroi boirani week ngasina loire ko akhoi gi routine ji matung ina di dona Monday dai di membership yawa candidate sing katang class yeng bi yarani ko adu noina sigi 399 manli ji yaw matam da 299 gi all subject ki course hai si free da fangani ko aduga noina kari gumba live oina sidi live class ne ko live class na taba recorded course ona tongana leidi ko recorded course ona yening ba taragazu adugi jo option aina bit leidi ko maths tangi hawudai loifo aina takpa maths ko 1159 gi maths ki recorded lei ko arithmetic plus advanced ni ko si jo all taught by T2M Sir sije recorded ni validity ji kaino hai matam da lifetime punchi chupa gi yeng ba yarani ko amuk tang yaw gi course amuk tang yaw sin gi jina punchi chupa yeng yarani sahi tara gi matung yeng aju kun ni matung yeng fu yarani do all subject kina all subject ki ju recorded oina leiri ko all subject kina course fee je 2k la ani ko idamya maths yaurani reasoning yaurani english yaurani adagi gk ji yaugani ko all subject ki for all exam ni ko maths sida maths 1159 je all exam gi level ni ko adi SCGD dagi hawraga arrive exam dagi hawraga agni bir loin exam khudimak nursing assistant agni bir BSF CRPF adu dagi hawraga CHSL mains phogi level fo loin yaraba level dani ko hin toija adamyam sigi classing di yawning adi video jida WhatsApp number thong ni WhatsApp number da text tawsilo ko question number 13 laksi when the price of the watch was reduced by 20%, the number of watches sold is increased by 40%. What is the effect on the sale ko? Adimya, gari masing yon baje gari gi maman handaba aduga gari masing. Adimya, gari gi hardi kamaina lakani hardi. Effective to yeng jaham ni ko. Percentage value arrive ni na successive to hot pe ko. Minus 20 plus 40. Adim minus t plus minus t minus tare ko.
4 to 8 800 divided by 100 successive puto minus plus minus ko 20 tare sin dia so bagi plus minus 0 ka o 8 20 minus 80 12% increase option number A si ki question je noina ratio method to hot ka ju ratio na dum holo ko nasan ho charo ratio method che adi 20% 1 by 5 ni 40% 2 by 5 ni ko ode adum hot pe reduce na minus ni do increase na plus ko ira live question ni ko percentage value ji lai re successive ni hen matam chang de have ni ko hot pa je ratio na di loin hot pe ai question type khuding mak ratio na loin hot pe ai adu bu ratio palak je kari no value je hen successive ne hen matam chang da ba du gi ni ko hen matam chang da ji na khoi de na kan ni netro exam di question mam pisila ni matam da khara khata ni ko adu exam je question nang na bu hona matam da koina question ama ji da minute ama hena thada ba ya de ba 35 second 40 second phogi manung ta question ama ji hot pangam gadam ne ba nang answer ji ta bang exam je as ai exam gi maths question kun manga da loin di hai adu bu question manga de nang de di hai ta ba ko ko mark ta ne ma do ni ba adu na mam hot pagi je hot padi loin hai ni class 6 7 ka ba angang jo hai ni maram di si gi question type je percentage sa chapter je khwai hana tam mi je class 6 ki maths ta tamam ni ko je hoji NCERT ki maths tam na rabni Manipur board ki ju loina Novodia gi ogera CBSE gi ogera loin NCERT gi olam ni ko hana gi on ringai Manipur board ki orasu percentage sa topic je class 6 ta gi haure ko aroi bada increase decrease kamaina khangani han hare ko sin ji yongo sin ji plus tarak plus tara adi sin yauk da bhaje plus ne ba sin yauk da bhaje plus ne duna increase oidini ko to plus 20 ga minus 8 kani sin aso buji kana gi no plus 20 gi nen chawdro sin karim leitab je plus lei habje khangadam ni ko sin leitab je plus lei habje khangadam ni tu ya bani ibaje point yauk dena khan ngano ko point je matung da lei sin yauk dena khano sin ju plus ni ko masing tang ibaje ratio da ju to bi ro hai ratio ji to bi ro hai ji di au da ju yaram ne da si dia ira laram ne 20% hai di 1 by 5 reduce adi minus 40% hai di 2 by 5 increase adi plus 5 or maje 4 ogre 5 or maje 7 ogre 5 or 25 7 4 28 here matam sang dro si dia piano 3 ana gi value 25 into 100% 25 no ka di 4 4 3 or 12% hengale han thai kamain khange 25 te gi 28 la di hengalak tro option number A ratio method no na san ho chara ra ratio method me am holo ji di question amagi type sida ko koina kwadi gi base obo method je hairadi yare ko loina hibase aina nogi DIY nasano hot na bane pi bane maram di method sing tak logre aduga pm percentage value arai bane ba question number 14 a number is first increased by 40% and then decreased by 25% and again increased by 15% and then decreased by 20% sididi jamila sarani maram di amu hengale amu antare mari rak suradro mari rak sodina successive pale do war ni ba successive pale no sumajida di ratio method is the best karam ganda question ji yama saura ga lura kan ko odi question ji saura ko 40% ko value ji arai bang atri amana 25% matung tarak padana 15% ko last na 20% yenga si ko moigi standard over percentage value ngatani 5 20 na gadi 22 or 40 25 or 100 ko si 25% di 1 by 4 15% di kano 15 by 100 ko kaknari yengo 5 3 or 15 5 2 or 20 ko 20% di 1 by 5 ni ko sin ji yenga ji ko sin i thoji increase ham ne ham je plus ko mathang decrease ham ne minus mathang increase ne ko plus why last ki na kano decrease minus odi ma'am yenga si original value versus new value aha me ji yenga ji ko 5 or maje plus 2 tor di 7 tare 4 or maje minus 1 tor di 3 tare ko 20 or maje plus 3 tor di 23 tare last ki na kano 5 or maje minus 1 tor go 4 tare ko oi da leba value ga yet le value ga kakthok kaksin to bai yai habni si khangadam ni ko ma'am si di 3 na kak ya ba 3 na kak ya ba yaudre 7 na kak ya ba yaudre 5 na kak ya ba yaubra oi yet ni ko 4 4 ji di kak pe ko yar atai kak pe ya ba yaudra male 5 over 25 25 to r 50 500 tare 7 3 21 21 into 23 ko 23 into 21 sidi kya tare 23 46 483 100 ko increase have value ji order roi 100 ba value ani ji manung da la ani ko increase have order answer khange sidi option number D maram di kai no
ऑप्शन जी डिक्रीज दी तारनी बा डिक्रीज की ऑप्शन अमा तंग याव ऑप्शन नंबर डी हो तरजु यारे से नोय होलजु याइ को क्या खेने नो तरा तरेट खेनरे क्या के मनुंग दा 500 की मनुंग दा into 100% सिदि ककनरो 5 ना डिवाइड तोरदी 5 3 are 15 5 4 are 20 3.4% ताइ को डिक्रीज से कमाइन खंगी 500 तगी 483 हंथरक्तरो मसिंग जे मसिंग हंथरदी डिक्रीज नि को मैं कमाइन तोगे क्वेश्चन जे जमेला ताब्रा नत्रगना दुम लाइरक्प्रो कमाइन तोगे मैम फीडबैक अम ताहेरो सी क्वेश्चन जे फजरिंगा जिदा करिगिदमक्ते रेशियो पालिनो ओइना हंगओ सुमबदिदा सिगी क्वेश्चन जिदा परसेंटेज वैल्यू जे लाइरे करिगिदमक्ते रेशियो मेथड पालिनो आदि मसिंग जी यामादी सक्सेस पामजे अममु पान अममु होट पॉइंट मैम योरकनी अदु होटपदो कोक सारकनीबा अदुना लाइनबा मसिंग जी यामसिलादी सक्सेस पामदो ख्वाइ नुवाइजे मसिंग अनि खत सुरकांदनेको परसेंटेज वैल्यू अनि तंग सुरकांदनेबा याजेको ओके नुंगाइ नुंगाइरी सारे सारना नाइरे हारि लॉरेंस ना लूदे सार लाइरे ए सार नुंगाइ सार हारे को लाइहन ख्रे लुई खलम बदो को तरो तरो नुंगाइ खले ई हारे को ऑप्शन न लेहन मने ऑप्शन न जु लेहन ले को वैल्यू जे ऑप्शन न लेहन बाइ जे अखोइ वैल्यू जे लास्ट की मल्टीप्लाई तरो तारेब रिजल्ट जे उर खांदने को खंगदु जे तो ऑप्शन जी यंग भागी दबने अखोइ दि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल असुम म तंग खंदोमने ऑप्शन ओम जे ला ले खंगदी क्वेश्चन जे होल लुद्रजु यारद्रो ओम ला ले खंगदी को साना जादू तौखरे लेहन लगारे यारे परमजित कोंजिंगबम नुंगाइ हारे को सर न्यू गो ओल गदई हेलमदी इंक्रीज और डिक्रीज करम लाकदगे सर न्यू ना ओल दगी हेलदी इंक्रीज ने मसिंग जे नंगी पॉकेट लेरिबा मनी जे लोपा यांखै लेरम बजे 60 लादी हेंगल लिर हंथरी रादो हेंगल लुप कनत्रो 50 योरम बजे 40 ताग्रदी हंथरै हाइदो नत्रो 60 ओरदी हेंगल ले हाइदो नत्रो सिने सिदि चंद्र म कन्सेप्ट ने मसिंग जे साव हेलदी इंक्रीज तारे मसिंग जे पिक्थरदी डिक्रीज तारे याम लाइबा कन्सेप्ट नि को क्वेश्चन अरु भाइजे सिने को या जे मेथ्स नोय ख्वाइदगी लुयेना खलमबे को ख्वाइदगी लुबा सब्जेक्ट सिजना ख्वाइदगी लाइबो हंजी को दो आइना हाइदो खिबो वाजे ngang na sachi ko mayam ju class se sang na ni yeng kan da aina hariba waje chumakani ko sang na ni yeng dragadi adu ko khoi class di me class amaga loina mari lenam ni ko mathang manang na makok tagi yeng kadam ni ko marak ta ngarang gi class yeng da bi ngasi mu yeng ba nahan gi class yeng da bi ngasi yeng adu mai yeng di yaroi ko odo ma'am question number 15 the laksi a person's salary was decreased by 50% and increased by 50% and then again increased by 100%. How much percent does he lose or gain ko? Decrease, increase, mathang increase ko. Ado ma'am, sigi question jiju ahum lak sui aduna percentage se hot pagi niyom se ratio pala se ko. 50% habis di kya no 1/2. Belu di rai lai ko. 50% habis di kya no 1/2. Mathang 100% nam ni ko. 100% habis di 1 ni ko. Adu 1/1 ani iyo soidanabo ko question je lai de lai adu soidanam ne 1/1 iyo hari je aro bi sanje plus ne mathaki sign plus ne ko ai ha mina minus adu ma'am original value ga new value gi yengsi ha ne value 2 obi je -1 tor di 1 tare ha ne value 2 obi je +1 tor di 3 tare ha ne value je 1 obi ne makhai value je +1 tor di 2 tai ko so bi yawni ko si je 100% odi 1:1 ani ibe hekti yawni ba value je plus tor ga tarak to ne je khang da ba yawni ko kakna ba yawa 2 ka e 2 1:2 3 tare ko hengal e ko dudi 2 oram baje 3 la di hengal ba ko e ko adu ma'am paisa je tong ra mang bra ha di tong e ko amang baje oira ro kya hele ama hele kya gi manung da ha nei belu ji 2 natro 1/2 की percentage थी 50% ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली मैम सी लू रिव्यू सिदगी हेन लाइट थोहन बले याद्रे को नैन फॉर्मुला पालगा हेक्तो होटपदी यागिनी को अरिहेन गुमगी लेरिकता नत्रगना किरण पब्लिकेशन गुमगी लेरिक ममिंग चतब लेरिक मैम लेरिक को पीडब्ल्यू की लेरिक सीजीएल का थाब लेरिक मैम लेरिबा यादी क्विकेस्ट मेथ फास्टेस्ट मेथ्स काना लेरिक ममिंग मैम थोकनी को अदुगी लेरिक मैम दो पारदी नोय कोक साइनीबा आइगी रूल लंपो यावदबिदा मारे प्रोसना क्वेश्चन द पिरामिड जे करी मीनिंग नो डिक्रीज हादी माइनस इंक्रीज हादी प्लस इंग्लिश की वहाई ओहन थोक वहाई की अर्थ सिंह खांग मतुंगदा क्वेश्चन सिंह जे चाना चानबा परसेंटेज का चाना चानबा वैल्यू रेशियो द इथोगा लाइन होटपने को लेरिक की मथोक तादे को
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯐꯥꯁꯇꯦꯁ ꯑꯟꯁꯔ ꯐꯥꯏꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯣꯠꯄꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯩꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯀꯣ 50% 1/2ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯛꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯀꯛꯅꯗꯕꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯚꯦꯂꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯪꯉꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯊꯣꯛꯅꯗꯕꯤ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯅ 50% 50% 100% ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯡꯏ ꯏꯗꯕꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯚꯦꯂꯨꯗ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯑꯍꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯊꯣꯛꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯛꯇ ꯃꯁꯟꯇ ꯈꯪꯉꯛꯄꯅꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯀꯣ टॉपिक मखै लोइन हायो ये टॉपिक मखै जे लोइन सुरे अंक मैथ्स ता यावरिबा टॉपिक खुदिमक हेपेट हाइके से परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टर्न अदगी वर्क एंड वेजेस पार्टनरशिप चैप्टर खुदिमक लोइन यावदिने डीआई यावरनी एवरेज यावरनी अदगी अलजेब्रा नंबर सिस्टम ट्रिगोनोमेट्री के ताबद नोई लूब मालमनिको ज्योमेट्री का जी असिना अमुयना मंगलाकनरमनी अदगी जियोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री लाई करी के लाई री चैप्टर आरी मखै लोइन यावरदोम नेदी दुदे एलसीएम एंड आईसीएफ काना अदगी मैथ्स के अनाइबा सिंप्लिफिकेशन चैप्टर आरी मखै लोइन चैप्टर आरी मखै लोइन तौदोनिको नोई चिथन अंधब यावनी है करीम खन्नुको मरमदि लोइन सुनबा तालकनिबा सिदा आई निंसिंबदा बोर्ड एंड स्ट्रीम को ही होंगतबा होंदबा लेत्रो सी बोर्ड एंड स्ट्रीम का जो क्वेश्चन अमा दुम एग्जाम खुदिंग लाकपनी टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस का जी अदि पोट अमा हुरालगा हुरान मम चेंगे पुलिस ना मनिंगे तानारे एक हाइबजे अदम हंगमनेको मेंसुरेशन यावेको सुमे मेंसुरेशन की जो अराइबा क्वेश्चन मैम अखोई नैनगरीको वॉल्यूम पुथोकपा पेरीमीटर पुथोकपा परसेंटेज ते हिंगलकपदा सक्सेसिव मेथड पालग होटखिबा मैम यारोद्रो हंदक प्रोबेबिलिटी का जी क्वेश्चन हंगदेको कहिम प्रोबेबिलिटी का जी एग्जाम द कछु हंगदे CHSL द फु हंगदेको दो CHSL की मेंस तदी क्वेश्चन अमा का यावे याम तांग नाय तारे चैप्टर मैम जिल सिलेर यारे को दुदी तौगदब चैप्टर मैम से मरी लेनेब चैप्टर सिंग लोइन सर की एड्रेस हम हाइबिरो एड्रेस ते हाइबि यादे कोन हा खंगजे अदे नेक्स्ट क्वेश्चन लाक्सिको क्वेश्चन नंबर 16 आई ऑफलाइन क्लास तौदे नोइन एड्रेस हाइरजो करिम काना रोइको ब्रेन सोन बे नते प्रैक्टिस तौबो वाट पेनिको ब्रेन सोन बे लेब नते क्वेश्चन नंबर 16 the number first increased by 16% and then increased ko 16 ga 14 ga the number so obtained is now decreased by 30% anthare what is the net increase or decrease percentage ko yare question je sang english myam hai lere lo atai wahi myam je loin kakthar ka jar angel le ko wahi je duga sigi value jidi percentage value je sadok pada library ngo 16% abdi kano for 4 or 16 for ka di 25 ko increase adi plus 14% abdi kya na kak pe 14 by 100 2 na kak pe ko to 7 or 250 ko increase ne do mathang 30% decrease amne ko 30% abdi 3 by 10 decrease adi minus ko hane value ka no value ka changdam na si original is to new ko original 25 or muje plus 4 taroga 29 tai 50 or muje plus 4 plus 7 taroga 57 tai अगे 10 और मजे -3 तरोगा 7 ताई हमने को सिदी वैल्यू जे पुथोकपदा खितंग सावबो मानबरा क्वेश्चन जे ककनाब जम यादे अफर 12500 क्वेश्चन चावे को अदुना सिजे सक्सेसिव पाली यंगसी क्वेश्चन जे कोइन दग होल मकान चावरे जे खंगेबा सि मल्टीप्लाई तौरो मो खाइदोंना रेडी व आमनी को 16 का 14 का सक्सेसिव हान तौजी को प्लस 16 into 14 divided by 100 को 16 plus 14 दी कैनो 30 16 into 14 जी क्या नो 6 4 or 24 64 और the 1 6 or 1 1 is 6 4 2 2 2.24 तो the 32.24 टाइप दो अकोन बगी बिलो जिना 30 ने बका अदे मैम 32.24 गा सक्सेसिव ने थुदो माले को क्वेश्चन जे खतंग लू बने
CGL mains question ni ko tier 2 minute ama changa phu yai question ju hot pada ko maram di CGL mains question ni the decrease ki value ni mains di question ama minute ama phangi ko ani je multiply to hamni mathang plus minus ti minus la ni ko ani je multiply to point ama mangani 3 4 are 12 3 2 are 6 7 3 2 are 6 3 2 are 3 3 are 9 point ama lebi to point ama mang point ama siller ni ko divided by 100 sidagi si khado di 2.24 2.24 minus kya la ni 9.672 adi kya ata hai khado na ro 9.672 asobudi ki masa khado 2.24 khado na ro yang je sidi 3 4 7.4 option number B tarani madam di karino sign je minus lakani asobugi sign lakani ko 7.432 question hot paje sine hena thurani madam di si multiply to lebi da masing inum chaurni je khange 29 into 57 into 7 multiply to wo tangda chaurani aduna multiply to ji aduga horen holak par zum chauni value se sidalo sida hochel ju ai ko adobu hena samgani habdo question ju holak matam suman I thok matam question ji chaure standard oiba 16% size di yare 14% ka has di exact value arai ba phang de ko ngasi di pung loi ki ba khangau di class nungai mandana ko sir english gst tawroi ai thanta tak mani ko red se yengba nungai te blue black view hare ko mixer irrigation ju tawni ko calculation speed noti ki sum tawrasu pak hengatte kaigino ai gi brain son be udro habje ti nang tu one is to phajana hayo ko to one is to her kan ne calculation speed che hengalak tu plus minus divide into je kara haigalo angang lek ta ku jam kanam ni ko angang lek ta ku da angang ama dum home tuition gi type ta natar gan lek ka angang sing ta ku da jum kana bani ko ira line nu ngam kani angang lek ta ku da angang ta ku da di nang kaim pakhat pa le ro ko mayam ga competition ju to ro angang question ta angang le rik chi bu ana hek ngam pani ko plus to bolo dribra minus to bolo dribra kan angang do khoina chaidro adu maina ngam kani ko adun to one is to kai je jam na I bada di mi loi hai ni ko to one is to je o da di 7 error kya no 13 5 error kya no ka je thung na hai ba ngam na ba yam toina hai sana ba du ga dum tabam tong na dum ningsing sana ba leidana e yam toina to gadam ni ko ado khoi gi class se yam question wali ko question loi gi jana question number 17 consumption of wheat increases by 20% and expenditure increases by 50%. What is the net effect on price ni ko sigi question jing je hot pa matam da sidi myam reverse case ni ko reverse case ko reverse case and maming pang ton thojen ba ni ko price kadudi price into consumption je expenditure aina hagire masing ani multiply taruk ama tarak pase 100 method pan be yai na ko si je ratio na hot pe yada bra na hangningam ni ko adubu masing ani multiply taruga hot pa je 100 method sina khwai digi samboi bigi method je pan be he ni ko type wise na ne ra ko ne dum khang ni ko adu myam 100 method pam je kamai na yeng na yeng ji ko 100 thamani price na tarang consumption je mathak thamani piram ba ma I doi ni ko makhada na expenditure ne tham du je yeng ji ko consumption of wheat increases by 20% ko 100 oram je myam consumption ni ko consumption ni adu expenditure romani hang ni je price romani ko question je kadi hang du no ha ju dum khang ngam ni ko consumption je 20 hengal le har di chama dagi 20 hengal di 120 tare aduga expenditure je 50 hengal ai di chama dagi 50 hengal di 150 hengal le ko odi myam sidi kya tare khena baje 30 tare hane value kya no 120 percentage to ola hare 100 na multiply to re loire 3 na ka di 4 na ka di 25% is the correct answer 25% se increase ta je kari no masing di hengal tro sumain chalo ya okay red masu je no ai te hamne ko ai next question je red scenario roge question ji hekte red ining bako when the prices of an item is reduced by 25% its sales increased by price into si wahayo ni ige ko price into sales je kai lakani receive in the revenue lakte ni ko revenue wa ji income gumane ko odi ma'am ani ji manung ama piram ani revenue piram rani ko increase in 20% of revenue ko yare odi 100% pan yare revenue je kya no amana pira question de piram je kai no price ni ko adi sale je hangamani ko the value of x are sale ki value je x% hengal li ham ni ko sab sana tara dro odi ma'am price ki value je 25 hengal
price value hanthe amni ko reduce habani si munni yengadamni ko 100 to 25 hantaradi 75 tare adubu receipt tadi 20% hengalle chama da 20 hengaldi 120 tare kya khenai 25 plus 20 di 45 tabra hanai value kya no 75 into 100% yensi ko 25 3 or 75 25 4 or 100 sida ina 25 na kaije noi kakpa hiram da yai 25 na kakpa mo da 5 na dum ka o ko adu 25 one is irai lai na kakpa ni ko 25 one is 25 25 to 50 75 100 125 150 175 200 and lai 225 250 25 ki multiplication table du yam lai ni ko mathak ki 45 is 3 na kakpe maram di kamai khange divisibility rule da ina takpa di yogre masing ani plus to 5 plus 49 3 na divide to yai ko 3 1 is 3 5 15 4 are 60 option number before bahubali CGL mains ki question ni ko CGL mains question ni adu ilalan hotro si ni ko 100 method che 100 method che kam gan sin ne ha ba masing ani multiply to ga masing ma tarak pa je whole gi ticket ki maman gi do adu gi de ju pan bi ani ko che masing ani multiply to hum su ba ta ba adu bu karam ma matam da pan ani last ki percentage value piram ga da ba ko last ki value ji piram ba ani ji manung da ma pi ba sida ma'am question ji da price ki hingat le sale gi hingat le remedium po tho u har kanda 100 method pan bi aroi last ki value ji piram ba mathok tai ko ji khanga dam ni limitation formula natraga na method ama sina matam da moi gi sijana ba yada ba matang exception ha ba le ri ko karam kanda sin na ni karam kanda sin na roi method karam na base oi ha ba do adu si sing je phadana khang mathok tai ko do ne si ma je khang som ma je khang kanda ni ko yarak to je do ko gi class e YouTube sida join na channel je hek sang matam da join na tha biram gani ko join na tha do changaga join na tha ahan ma da 299 thong gani ko adugi makha sing thara kanda makhada 399 gi yaobni maths foundation course na ko maths foundation course na yaobni maths foundation course da join to gadabni join to na ba niyom su whatsapp number jida message thajilo aduga join to bagi niyom dai thara ge ko group sing loin join ramani ko any group ama bu join to ba yare ko group sing di loin chamani aina semi bu group sing di loin function mani ko adubu class join to ro matungda class ki tongan ba separate group semakani aduga class note sing ji ju separate group to da aduda khak phangni ko separate adi class join to ro ba candidate sing gi tongan ba telegram channel ju semi ko monday da dum thiraga yengba yagadra monday da dum thira ju yai adubu membership thi baje arai ba oidabani ko membership thi baje yai ya de ya ba mayam leibani aduna naina saturday sunday off pirije saturday sunday ji gi manungda noina thiyauraga di yaaba yadaba da thibada yaibo hairaju yadebo hairaju processing do khara suti oringa da khara khana hobo yaina aduna suni ko ina saturday sunday ji da nagi matam pirise hojik da ogriba class mayam ji loina makok gi hawu fowo mayam hanjen jin yengoba adu hanjen jin yeng kan question ji ura hotman bagi ko question ji uba answer khang bagi level lakani ko question ji uman bagi hatare holaga sanab ji henman bagi hatare question ji khunang cha haloi do akoina hui hodong loi matam da koina akoiga loina ba hiladi moji saw hin de dro ado question ji ju koina koiga loina ba hili kai hot ba hilingai ko question ji dum koiga loina ragal chat adi question ji khunang sai hatare question khunang sa radi ke dongni answer je hot ringa do ora ani ba mit na ura ni ko hot raju ado ni question khunang sa hanji ko ado ma'am monday da mu class thena raji ko ngasi di class matang lo sila je ma'am thank you ngasi class yam nungai kre ko chapter khudi mo loina chaw suna ma tokdini ko khoja ade ma'am question 20 bulk toromer era dudi class lo sila je ko ma'am thank you everyone good night